Siyakhulekela abogogo nabomkhulu. Isintu ngesethu asoze sasilahla futhi sizophumelela ngaso. Uyazi izolo bengihamba nenye insizwa. Ihle insizwa yagula yona. Yaba nenkinga yesifuba phefumula phezulu. Yaya komnye ubaba. Dala. Sina buma 11 years so mayikhumbula kahle. Mayifika lo baba wasa unwabu. Ngiyabona unwabu noma lihamba lutho unwabu. Uyabona? Bese libe lento ephuma le 8. Fika lo baba salo unwabu lo baba waligala no. Asithe igazi lakhe. I mean, walibulala. Wakhipha igazi lakhe walifaka le linwabu. Wakhipha le linwabu le ela. Walisika le linwabu la wasala le igazi le linwabu walifaka la kuye. Till today akuphinda lapho sasifuba. Athi unwabu lithi ingako masilapha umuntu mayevumbuka izinduna sithwala umuthi ungavumbuka izokwazi le nto lihlangane imunyane iphele inya emzimbeni wakhe namhlanje kuthiwa sibele kuphi esintwini manje sine sanitizer namhlanje naye akunankinga sizoyenza njengesho government sho hulumeni okubuhlungu uthi into yenzile soyobuka kuphi ezandleni but sokwenza so hulumeni sifaka ini izafoni Ubona bakhona emakhaya isintu siyasebenza nedi thile lebendabuko besisiganga ngayo lento le phinde futhi thine singalandela amasiko la show ngabantu abadala ingagcina abantu abaningi nokuthi lapho umuntu angasaphili umuntu angasindi but uma saqhubeka siqhubele impilo yakudala abantu bazawusinda abantu bazophila ngisepetitive ngokuhlala mina ngimthandaza ngiyafisa ukuthi abantu baphila abantu baphambili noma kanjani sizawuphumela inkosi inkosise ngiyabonga